Түйілуғығар бұйыл сүрбе бір нәхілекке муниципаліне солталақ соларға өрімөнілі тағытылынна, оны сәрге өрісің ғор жабыдақ жүкпер өқтері туырur мосталары тұту түміктенен сотыры көмінен үліға керектірі. Кыһыннары сайыннары күйлет эңер түерт нехиле колоқтоқторугар аяны харгыстыр жыппа үрағар күн бүгін күрге тутуута тетимнәқтік салғанар. Манна үләне жокускай куараттан саха спецмонтаж терилте сүрүннүр. Ол курдук моста уғына 6-17 метре әбие кулақан капиталinen тутууга кирсер күн бүгін үлә 7-10 бырыгына толбут. Непосредственно сам мостовой пролет 60 метров, то есть 3 пролета по 20 метров. Плюс подходы по 3,40, по 3,40. То есть в общем мост 67 метров, общая длина моста с подходами. Сдача объекта у нас в декабре. Ну, основные работы до конца октября мы закончим. И потом оставляем все греться. То есть мы построим здесь греющий как домик. То есть микроклимат создадим под мостом. И он наберет силу до до конца декабря. Жыппаны серге баян соолугар өссө жабыдақ үрәк әме бар, онуақа сааска халан, күхін қара уу кирер кемнергер, етенне кыхын саастан uuta kuttағына сыры манна бытарар келиге барыга ыр қаттары үес күйлер. Онан бұ әңер олықтоқтыры саастарын тұқары моста тұтуутун етенне суоллары оңоруыны тұр орсан келлелер. Ол күрдік нехелектер сайдылара барыта бұ аян соолуттан бұхатчы тұтылықтақ. Күйлет әңер хатарны электр битер муниципальный соларга үс улахана биеге тутутун хагалабып бит. Ол көрдүк 2 моста тутута жиппа вана жабыдах үрагар. Вана бу 7 километрдах солга эме үле бара турар. Ол көрдүк этер болакка бу үбүләһенә опсая улус бюджеттен 330 миллион көрүлү бите. Вана бу жиппа моста тегар сол исқаһастыты министерствотан 9 миллион көрүлү бите. Бу нехелектер өрүсүң орхатар нехелектер битер бу улахан объекттер болалар. Ити курдук 2 улахан солталаак объект тутуута сотору кеминен түмүктенияга жотчотугар өрүсүң оролоктоокторун өрсыллаак турор суулара олокка киирен маннасылы эргитчи каргыха соок аян олоктонууга